sijyo rero ndababwira buri munsi gusinda match ibishise urasinda na mikenyero nyinshi twagize ni kwa ko narabwiye ko igiye gutegura abakinyi wanje iyi match ikurikira nze kuyisinda nico kintu nagiye gutegura abakinyi wanje ariko wateguye gute nimba atari banga kugira ngo urinde utsindira Olympique Stars wawe urazi yari maze iminsi vraiment en forme we wateguye wakosoye he Burundi Sport Dynamique gusindira equipe iwabo ibyo rero bisanzwe twe na equipe nimwe tugora ngo iri wabo none kumigwi kurikira wabatangariza iki bitegiye bo emigwi kurikira objectif yacu yose ni kwisinda ni objectif yacu utsinda inkino zose zisigaye inkino zine reka tugushime merci sana uno munsi kweli turashimana ingene twakinye Sekea Dynamique ni discipline. None hahora haburi kugira ngo mutsindirwe ibujumbura ariko mugatsindira hanze Olympique Stars muhira. Twebwe kweli ibujumbura turakina ariko birashika gusubiza tsindo ariko kenshi imigwi iyo dusohotse tukaja mu mahanga vraiment turatwitanga sana kubera dutsinde match. Ni match tulijikusudia, tulikaa fasi moja tukasema match hii inahitajika kufungiwa. Tulitia mafikiri fasi moja, tulifanya zoezi kwa upendo, kwa umoja na Mungu amesaidia tumefunga match. Tulikuwa tunakosa ni bahati, tulikuwa tunakosa Bujumbura juu Dynamique jeune ile na jeune tumecheza hapa Muinga na njoo ile jeune tunaanza Bujumbura. Sema leo tulikuwa na chance na Mungu amesaidia na goli moja. Bujumbura tunakosa tu bahati ya kufunga. Hivi matches zifuatazo tutegemea nini? Matches za kufuata ni determination, objectif ni ile nguvu, tutaweka nguvu kwa kufunga mechi zote zinabakia. Mungu atatusaidia. Neno moyo kwa mashabiki ya Burundi Sport Dynamique. Washabiki wa Burundi Sport Dynamique nawaambia wazogelee timu yao, waipende, waishabikie, nasi tunaendelea kuwafurahisha. Asante sana captain. Nami nakushukuru.